Ka office jong subdivisional officer sora civil subdivision rengkat bak jentai lang bat ka office SDMO sora CSC bat penjuru bat ka office regional blood bank pasture institute Shillong lala ban pelong ya ka blood donation camp ha conference hall SDO civil subdivision ha ka khat sau tarik u kelan kot arjar arpway nadu kapor kendai biji mestap hadu kapor sau shiteng janmien ha kani kasngi la don rengkat ki doktor na regional blood bank pasture Shillong ki bakun thup ya i doktor sibut na i balong i incharge rengkat i doktor biji merthong bat i doktor b latu rengkat baki staff ki le poilang ha kani kasngi Hakani ka sngi la don kumba arpu ngut ki staff na ki office ba per ki bahap ak sora civil subdivision ki belawan syakmat ban ai soba ya kasnam ke jongki kum ke jingrap syakani ka CSC sora ka balong ru ke jingrap ya ki pai ba jong ka thai sora ki be kendu jing e kham tam e kum ha ke jingja accident yo khulung bat ki we ki jing stam ki ba ki pai ba ki don kam snam kerki ti hakani ka por ni don bai doktor khanayo ni bade insha jong kani ka hospital hang ni po CSC sora Ikwa ban yuk sekau kat tu kat ni ha kabedei bat ka jing pelong ya kanika blood donation camp hapo sora civil subdivision tinga kwa ban yuk sekau halur kanika benta kabedei bat kanika sni ka ba ada pelong ya kanika program ti nak liang jong fi doktor pi kwa menyatui halur tani ka jing pelong ya kanika blood donation camp kanika Januari Januari kadi ana jing singkia jong i SDO civil juni jong kasara subdivision ibela ang ingan adu por bang sedang yang ni blood storage ni ba nimya arrange ka blood donation camp bakal bat ini benar kam ini le syatang naki government department di employees jong di government department syani pom le syai kata dan step wise haboi ko poring sale segi community in involved segi NGOs community ke natara ang lerai ba kasau tarik hadin bang konsep original blood bank passport stay di Dr. Butna di in charge di fix ke kasau tarik jong ni bulan Januari bang ini penolong ya blood donation camp hapo ka conference hall jong ka subdivisional office salah subdivision di hakani ka sni lawan simenta bubuan lagi di pangan lokal ya yo kuma arpo ingat di balawan ban donate balakwa ban donate ni aisna di dari hadian mula dapat screening di khat sangit ke balong fit ban aisna nama kitu kiwe nyot kade kidan kiba donas nam kendiat kidan pat kiban mudam di dawai bagidang di dawai na tara melang ban sim dari kidan komen sim bagi kwa ban ai di ki hakoi kopor ini kilak ban yo pat hakoi kopor ban yarap ban donate ya kan isna di Kongsan kalong ba ni arin siya ni blood donation camp kami bangi huni asara jelas dang ni ni blood storage unit hangi kabangila sedang ban aisnam nadu arterik November jadi siang dah complete lagi last week jong Desember jong Oktober nadang sedang milang ready nadang sedang buat inong pang beningkong bayu asnam hangi ni sedang kadiha ka arterik jong November arjar arpo di hadap mentai nilai yarap nilai yok menyerap an aisnam yaki khat armut beliau sangat au November sangat au Desember bat armut mentah Januari dang yak sakmat bidang yok armut au ni benar mentah tekani ke blood storage tinjak mensuit batai ba ke blood storage unit kadai ya pair na ke blood bank nama hang ni kamdan ke replacement kemudian gila bancu abit kasnami kinampang hadir bengila tes bakasnam ko bakiyadai bangidan mangi hangi unit ni su abit untuk kinampang abit klam dan kamban replace ban penpai de bahaya ngasam de parla parajor dan kinampang te ni habangila duna kasnam bengindeng ni habit sim yang na sakaran ladang jangi kata kalau na original ladang pasal te kena kata kadau ban support part yaki banyarap part yaki ngihap ban arrange dari ni blood donation camp kenang ba ngin ki kanan ladang jangi satai kinam long shot kasnam nama bakin hab yarap ini man la kapor ngin hap lit sim na satai kasnam tang slat duna sini ngila sulit sim na satai bat tani gijing penong ya kini ka donation camp kan pensotur ye di pagba bahab kin mi sakman namar ba kani kadi gijing yarap ye ki beliau jong kini katahan seni
Cuba mentah baik kan angut ngatam kumahadu mentah nadu una babar atrik lu tidak lagi kelek salam lagi marbun lagi ni gede kinong kha kidan cuba dunas nam lupa nadu gadang amat kidan cuba tiak senam perbakha tingim dan kamsu ikiwan pak salam lagi ngilala penyerap iki hamni tekanong kumgenuk sa kini jing sedang nak bayalam di SDO jang kini subdivision kanong ke jing sedang ba pai baru nang ni sakmat ken semi bani ai ya kesnam menyerap ya para beliau jong kini katan ngar kesnam kadi kemudian kam tam ya ha por pun tekum ha kasisi midak jing sakman ko kra ya SDO civil ba ya smukim ba singkya nadu ningkong hi ya kini kam buat ibu penong ya meeting dengan departemen baru kat kami ke Sara subdivision bani penong ya kini blood donation kam baru i Dr. Purna, Dr. Latu, Dr. Merthong, Kibraiwan, napo regional blood bank pasal nangte nasional, buat kisah jengki, Kibrai Singkya, judan ringkat ni man kapuat, abang ni dan kena guna guna kum blood storage ni, tinggal play kiru tunjuk, wan play kerpang ni gitu blood donate, dia kesenang blood perkat, nak bentar jengki nampang kebadan kam ya kecing ya kasna kepalong kecing hakor ba dan kam kum hakor barang kha ku ba kha kanu long kumi ki ba kha sha jingai na ki hospital kalong ba lada ki tes na ma po yen kimla man po sha skala kadao jong ko bom yo kali bom la ma le bon teng teng itu kecing jeng kelok me tang na kata kadao bol ba kha kanu tim mentah ya kani hakani ka subdivision jengi hakani ki area ka jengi ali sinala menyerap ya bilang ni kapan aisna menyerap iki kan penlaj ya kecing bakodar jengki yang jengi komunikasi si suara si ibu je trilang mengkopor video bagi subdivision bagi blog video balong lu dua chan babat lu kom SDO buat video balong lu chairman jaga RTS committee jengi man kopor ni jalan meeting but nidang kecing temu bengin nyele man penkiau kat bala ini hospital tinggal di tang hospital kini asara CSC kadang di pas FRU CSC harga state jengi kata kemudian FRU kemudian ba ngilatan ke functional blood storage but ke emergency obstetric OT ya kinong ka ban put ya ki army bahamat bomla ka kata kemudian service ngilala manya but ni sokmen sibuan bagajing presitam jong baru awni CSC untuk di dokter staff ngilala untuk tolong ya kata buat mentah ni kuat menang lihat susu ki bangilak menyerap nak mentah kilong punya kam bagi celung tinggal pun plan pengisi plan bagi SDO balong chairman wujudan RTS committee ba nyenang lihat susu bagi penkiau ya kini hospital kumjuru ya kini ke subdivision ketan jeni berok kawe nak yang sesi aku boleh SDO civil ba singkya di sisa ya kini kekam ya kini ka blood donation kam keban orang gobla siso awani kesni baru ya par di dokter sebagai staff balawan apa pasal regional blood bank pasal baru ya baru di balai simenta kan long kena kesah keban ni syakman nginsan bang ya pelong ya kini ki blood donation kam kelak penong habis nom kita kelak penong hak ni hang no kecaka ngin se penbat adin bahkan nong kung sa ya kiwero bakin slol wan mi syakman ban yarab ya para minsi ni juang ba average dan standar kesna ti hakon ni sim unit kablan kalang lais pa sanfo ml ti natara bon kibli bisa kiting tunre kalang komunitang siklat i nagaborti nginam tepi bagala ja to kesna tangwa ka bakang san ya kamat jeng beliau kalang ba hantam ya kini senrang ya ki senrang kirang ba kalang ba kini stem cells basnai kisna bun sin kila shuti athai nomor ba klam mi snam dan jeng mi kasnam sabar dan jeng mi kani kasnam sabar kam dan jeng lut tikim dan kam bansna pendak yang itu kasnam kila shuti athai kila ithya jaito kani kajing aisnam adin ba kila ada aisnam si unit kikim dan pendreo yang bah bakal duna alam bakal duna la habis itu pendak keju kumta gini stem cells basnas namro ken hab ni ki punya tristam punya pendak ya kata bakal duna kena kata kajing aisnam kalau mon pen kenet pendreo ki sel hakimat ini stem cell hakimat
Kita lah spisong tiap Thai boros kata bukan ikan dat beliau punya sedang terekam yang hakamet jong beliau. Buat ini kapan pendap yang ia takasna unsin kesempol sispa alfosni jadi lagi saunai. Tekum ta hadir saunai lalak kan aisnam yang kan unsin ilang kan orang hadir beliau menaru kan kamar hadir beliau menaru dan hadir saunai lalak mana om syuha kata syuha kata saunai dewan ai nomor ba itu kita sel kimpanakan pendap ya gitu dan nak biang-biang betul kalau dap yang ladapi ai itu ki siki kan nong kumba exercise kiru bakilah ban trekam kin nong syong kya thai shu hagamet jong brio tekan nong brio nong kya kran nomor bagi sel hagamet jong brio kila nong kya kran ya ki kila tre system kumbo brio tre mo ki kin hap tre te kani kan nong kum ai si ba ndai ban tieng ba pipun kili ba tieng ban aisnam Tiang yang ulut kata kesnam beriu kan ulut nomor kita kiskan serkin hak yaisna ada kalau tu man pendak pendiam ya kata kesnam kemudian hak kami jong beriu te kemen ba dakan ni jong batai mana ni semat beriu kinum semat ijing penting beriu kinum semat ikin beriu kinum tiang nomor ba kesnam jong beriu kan ulut iwa IC unit iblat C unit ni si bila Islam kemauni kasih inum lut isulang tang kum ikin jaban le exercise ban kin ki embyang itu kisal kin sna pendak itu sna bahkan klaim kin chat kamet jong brio bagi kisal so kin trekam kin yang nama dia kin hapan trekam ban pendak itu kasna boleh sibon kita boleh sibon ya doktor na kepada katuk ni kijing pensai kijing pi ha kebedai bat ka blood donation camp ke bala dek ban ai ha khat sau tarik u kelan kon arajar arhuai boleh sibon ini kita blood storage room ni kalau sedang man ai senam nadu November atrik fast patient ni di idan iwi medical officer ibla train hak ni kam buat di yang lain beri lab technician ni kita lagi training ban pentibet amentakan ni kam kita let del hero nak amentakan ni ban sedang ya kita blood storage unit di ban apa selalu original ban apa selalu dalam training berangat di bat minta daging di training jongki daging nak jongki melalak yang sedang ya kini ke restoration itu ni hang ni lingkong nisha na kong galap technician ng sora sisi panakaliang jongki staff ng sora sisi ismo pan ainu pasno buram ya i doktor kaniya belang instruction yang ni belak manra ya kini ke restoration jong baga jong trace tam jong ini salah yo ini ke restoration tan ni ha sora sisi